Já jsem si koupil nedelu tady drinky. Chcete vidět? Tak sledujte. Taky to kola, pomeranč a malina. A tam je tady výrobce. A vás žádám, že byste na něho nenadávali na této tady drinky do fešáka. Joey drink. A je zalohovaný, čiže to je nejlepší pre mňa. Viete, ktorý drink je dobrý? Tady. Aha, Rianke, ak toto sledujete, tak sorry. No tak, najlepší drink je tento malina. Najlepší. Potom je tento, no to mi chutí trochu a je dobrý ako Fanta. Nebo Mirinda, napíšte do komentárov. A to je cola. Veľa kofeínu. Viete vy? Neveríte? Tak tuto. Mám to takto na... Kde je kofeín? Víte to? To je napísané. Kofeín. A to som dostal od Tarího. Ako darček. No, ja som sa asi bavím. Ako youtuber s youtuberem. A on tento mi poslal tady drinky. No, čiže dajte mi like alebo odber, ak máte tady drink. Čus? Jo, drink nájdete na stránke, citujem, na enjoythemoment.sk alebo na Taras Povrozník a TikToku alebo na Instagram, na YouTube nájdete Taras Povrozník alias Tari. Tak čus?